Waqt l-Expo li tisir fl-MFCC f'Taqali ġew iffirmati 3 ftehimiet kollettivi ġodda li joqtu 3 setturi differenti ta' ħaddiema tas-servizz pubbliku. Dawk li bbenefikaw huma l-impjegati taċ-ċivil fl-ICT Stream, social workers u impjegati tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD. Il-ftehimiet ġew iffirmati fil-preżenza l-Prim Ministru Berta Bela u l-Kap tas-Servizz Pubbliku Tony Sultana. Il-ftehim tal-ICT Stream se jkompli jtejjeb il-kundizzjonijiet tal-impjieg ta' madwar 270 ħaddiem waqt li l-Istitut tas-Servizz Pubbliku ħareġ skema b'opportunitajiet lill-istudenti fis-settur. Il-ftehim kollettiv tas-social workers li jaħdmu mal-Gvern qed ikompli jinvesti f'din il-professjoni kruċjali fil-ħaddiema jgħinu lil dawk l-aktar vulnerabbli. Madwar 40 impjegat li għaw taħt dan il-ftehim se jaraw titjib fl-istruttura tal-karriera tagħhom biex il-livell tal-professjoni ikompli jitjieb bħal oħrajn simili li wkoll jaħdmu ma' persuni vulnerabbli. Żieda importanti f'dan il-ftehim dik ta' mekkaniżmu biex aktar studenti jażlu din il-karriera u eventwalment jaqdu dmirietom fis-servizz pubbliku. Il-ftehim kollettiv tal-MCSD u l-ewwel ftehim mal-ħaddiema li jaħdmu b'mod dirett fil-kamp ta' dialogu soċjali u t-tisjieħ fl-ekonomija u l-ambitu soċjali. Dan il-ftehim mhux biss jassigura struttura ta' pagi u allowances imma wkoll joffri l-possibilità ta' avvanz fil-karriera.